Tayo ing orasyon, kilagyoning igpa, amponing anak, amponing banal Espiritu. Amen. Ing anghel ning Ginoo pabalwane ing Birhen Maria, at kinagliya lalangning banal Espiritu. Bapo Maria, mipno ka king grasya, ing ganang Diyos at tsukeka, nuan ka karing sablang babay, at nuan niya panamaning bunga ning atyan mo, Jesus. Santa Maria, ang indunin Diyos, ipanalangin mo kayo makasalanan, ngayon at king oras ning kamatayan mi, iyanasa. Ani ko alipaning Ginoo, malyari kabud ka na ako, anting kingkas mong amano. Bapo Maria, mipno ka king grasya, ing ganang Diyos at tsukeka, nuan ka karing sablang babay, at nuan niya panamaning bunga ning atyan mo, Jesus. Santa Maria, ang indunin Diyos, ipanalangin mo kayo makasalanan, ngayon at king oras ning kamatayan mi, iyanasa. Ing Divino Verbo, may katawan niyang tao, at may kisawt ya kaya katamo. Bapo Maria, mipno ka king grasya, ing ganang Diyos at tsukeka, nuan ka karing sablang babay, at nuan niya panamaning bunga ning atyan mo, Jesus. Santa Maria, ang indunin Diyos, ipanalangin mo kayo makasalanan, ngayon at king oras ning kamatayan mi, iyanasa. Ipanalangin mo kami, O Santang Induning Diyos. Baming apang ay tuliran, nabangnan ng pangako ng Jesucristong ginuta mo, iyanasa. Manalangin tamo. Tapukaran mo sa akong grasya, Ginuming Diyos, king kaladwang mo. Arampat king pamamalita ng anghel, akilala mi ing pamikatawan ng taong Jesucristo, anak mo. Uli na naman ning pamaylasan at kamatayan king krus. Apakyabutan mi naman sana ing ligaya ning pangsubli ng bebye. Alang-alang sa po iti, king ginumi mo rin Jesucristo. Amen. Ligaya king igpa, at king anak, at king banal Espiritu. Antimoy sa jarang ligaya, iba't king kamumulan, ngenit mangdaman king alananga, iyanasa. Ligaya king igpa, at king anak, at king banal Espiritu. Antimoy sa jarang ligaya, iba't king kamumulan, ngenit manggaman king alananga, iyanasa. Ligaya king igpa, at king anak, at king banal Espiritu. Antimoy sa jarang ligaya, iba't king kamumulan, ngenit manggaman king alananga, iyanasa. Kilagyoning igpa, amponing anak, amponing banal Espiritu. Iyanasa. Mayapayabak po kaya kayungan, bilang balayan na mitipon para kaniting kapag masusyan, pakisabi mi pong pakasigraduan ng isulat ka rin kaya katamong contact tracing forms. Inkompleto ang pong updated na detalye. At isulod niya pong masaleseng kaya kayong face mask hanggang pong mayari ing misa. At agkatan lapo ding maldan makyabeta mo pong makibat king dalit, panalangin at kanta kabang magmisa. Dakal pong salamat. Pasibaya po, mayapayabak po kaya kayungan. Mitipon tapong ngeni batayang samban, puriyan at pasalamatan, ing malugod at mapamakalulong Diyos.
Kaniting Santa Misa, pasalamat la po ding makatuki. Para king kapasalamatan na po di William Yao, the family of the late Felicidad Manansala, Waldorf and Rosal family, Helen San Pablo, Florentina Alvis, Adria David, Zenaida David, Mendoza family, Roque family, Pangan family, Uncle Pete Nepomuceno, for the wedding anniversary of Mr. and Mrs. Francis and Jane Udolio, for Aki and Roma Alapitan, para King Pamir Parangal daring kapiestan ning kabanal-banalan na lupa ng Jesus, Crusaders of Holy Face of Jesus and their families, Resty and Milet Elmido and family, Oscar and Noni Calajao and family, para King Aldo anibersaryo ng Karelang Kaybaitan dari Mary Ann Alimorong, Lina Joy Tan, Milagros, Vicky Ocampo Diaz, Rosita Fernandez, para King Kayadanda at pamantabe ning Banal Espiritu, daring pamilya at kakaluguran ng Father Noli, Father Meg, Father Mark, and Father Marvin, HRP staff and mandated organizations, Mario Trinidad Lazatin and family, Rodolfo and Vice Governor Lilianani Pineda and family, Governor Dennis Añoli Pineda and family, Rosel Pineda, Sel Puno, Cecilian Miguel de Castro, Alan and Edna Vitogen family, Lincoln Baluyot and family, Holy Angel University Community, Sofia Paredes, UPS PMG, Grace Santa Ana, Joel Santa Ana, Juan Jose Santa Ana, Noel Manangkil, Josephine Gonzalez, Marian Manangkil, Evangelina Manangkil, Mary Ann Aquino, Eliana Joaquin, Rodolfo Dizon, Leogarda Dizon, Cholo Roman, Marisa Galang, para King Kapaldan pamikakatawan ng pong spiritual ng Joy Espino and children, for good health and protection of imong amring between and family, Alex and Ler Paras and family, Gabi and Julie Familia and family, Chun Mel and Abigail Ramirez, Edith and Adrian Gonzalez and family, Rose de Mihilio, Norma Malaloto and family, Senny Capili and family, Herminia Narciso and family, Ruben and Rosita Manyo and family, Henobeba Manansala and family, Carmelita Aison and family, Kyle Coro, para King Malalagwang Kapaldanan dari Helen San Pablo, Lawrence Richie Pablo, Rima Pablo, imong awring between, Gabriel Fabelio Sr., Lourdes Guadamor, Renato M. Panganiban, Maria Antonio, Narciso Reyes, Adela Conese, Mac Alan Quezon, Marie Micaela Go, Lydia Bagsik. Ganakantala naman ding kaluguran tamong mayang unabie, lalong-lalo na di Monsignor Felicito C. Season, Gregorio Yoyong Henson, Teresita Wilkerson, Aurora Nepomuceno Valdez, Leopoldo P. Valdez, Dr. P.J. Nepomuceno, Romarico and Patricia Henson, Camerino Timbol, Monsignor Cosme Betwin, Monsignor Andres Betwin, Romeo Mariano, Elsa Dizon, Policarpio Betwin, Jose, Joaquina Betwin, Antonio Sr. Dizon, Lourdes Dizon, Virgilio Narciso, Ricardo Ramirez Sr., Lolita De Jesus, Ofelia Batak Avencenia, Marian and Maisel Wong Gonzalez, Rodrigo Wong Gonzalez II, Alfonso Wong, Emilian Santiago Gonzalez, Francisco and Francisca de Choco, Alfredo Chao, Chua Tang Eng, Yao Bungkeng, Edward Yao, Santiago Thay, Antonia Reyes, Maximo Chao, Cecilia Raquel, Feliciana Simeon, Merlinda Gueco, Abraham Tayag, Jose Sensing Suarez, Sofia Suarez, Reynaldo Reyes, Herminia Reyes, Chito Reyes, Teresita Camayam, Teresita Punzalan, Fernanda Camayam, Felipe Buan Jr., Rosenda Malig, Elvira Dizon, Apong Bising Pidlak, Benjamin Canlas, Roberta Wong Malyari, Remedios Castro, Pio Castro Jr., Yves Paul Castro, Rodolfo Iding Manaloto Sr., Busilak Bautista, Daisy David, Kate Jerome David, Ricardo and Demetria Pineda, Souls Nearest of Gates of Heaven, Manolita Gueco, Carlita Nicolasa Pineda, Gertrudis David, Venancio David, Angelita David, Ricardo Bermudo, Victoria Bermudo, Lucadia Bermudo,
Arnel David, Adrian David, Benedicto David, Karen Dungka, Ermi Torres, Tess Shusi, Sheila Henson, Arnel Torres, Alan Bonifacio, Maria Luisa Dizon, Ernesto Bondoc, Angela Bondoc, Jeronimo Cordero, Cornelio Tolentino, Juanita Sanderlalia, Bogra Sanderlalia, Norma Bautista, Gregorio Tan, Alfredo Tan, Marcelo Arcilla, Romeo Arcilla, Ryan Arcilla, Evelyn Ricardo and Pepito Angeles, Conrado Estrella, Edgardo Ermelo Efren Sr., Elizabeth and Benvenido, Danilo Minyoza. Pangaditala ring sablang kaladwa, lalong-lalo ring mangailangan king pakalulu ning Ginoo. Ing magmisa tamo po'y Reverendo Padre Nolasco L. Fernandez. Bayan muling magtipon, awitan ang Panginoon, sa piging sariwain, pagliligtas niya sa atin. Bayan nating alalahanin, panahong tayo inalipin, ng ngalan niya'y ating sambitin, paanong di tayo lingapin. Bayan muling magtipon, awitan ng Panginoon, sa piging sariwain, pagliligtas niya sa atin. Bayan nating alalahanin, panahong tayo inalipin, ng ngalan niya'y ating sambitin, paanong di tayo lingapin. Bayan muling magtipon, awitan ng Panginoon, sa piging sariwain, pagliligtas niya sa atin. Sa piging sariwain, pagliligtas niya sa atin. Kilagyunig pang poning anak, ang poning Espiritu Santo. Amen. Ing grasya ning ginutang Iso Kristo, ing lugod ning Dios, ating sala ning banal na Espiritu, manatili kaya kayungan. At kaya ka antemorin. Ngini pong pagmasusyan tamo, ing kapiestan ning kabanal-banalan, alupa ng Jesus, mumunang dili, pangadita mo, king mikakapayapan, pilataning Russia at Ukraine. Pangadita ya po'y President Putin, itasanang magbayo yalub, na nasusundo, ing pamag-invade king Ukraine. Pangadita la po, ringaganang mete na paulinating gera, alang sasambut, ken makanyen, ding tao makalunos la. Pangadita mo, iti po metong iyang tanda, ning kayalan Diyos. Yapin ing lupa ng Jesus, mayayakit siya ngening kasalukuyan, malungkot siya, uli na niting gera. Antimurin po king kakatamong kaluguran na bansa,
sana mi kapamagbayo kaya katamungan aliwa mo ka rin political leaders na neking Santa Iglesia. At bang kanita lalo tapang maging karapat dapat magmasusi karing banal na misteryos, si siyan tapa mo ping kakatamong kasalanan. Para karing penandit, eta mo linugod, etaya liguran ng Diyos ating metong at metong, manyawad tamong kapatawaran king Diyos. Ginoo, ikang midaon kimbiye mo alang-alang kaya kami, Ginoo pakalulu. Ginoo, pakalulu. Kristo, ikang misalwak king daya mo, ban iligtas mo kami. Kristo pakalulu. Kristo, pakalulu. Ginoo, ikang minunang linugod kaya kami, bistaman makasalanan kami. Ginoo pakalulu. Ginoo, pakalulu. Ing Diyos sa mayupaing totoo pakaluluwa na katamo, at king pampatawad daring kasalanan tamo, para tita sanang manatili king tapat a debosyon, king kabanal-banalan alupa ng Jesus, ang king idala na katamo, king biye alananggang. Amen. Gloria in excelsis Deo. Likaya king Diyos, king kakatas-katasan, likaya king Diyos, king kakatas-katasan, at king yatu kapayahan, karing kaungkeyang kaluburan, pupuryan nakaparangalan naka, sasamban nakapaligayan naka. Pasalamatan naka, pamulining maula mong likaya, Ginong Diyos sarining banwa, Diyos ipangmayupaya, Ginong anak kabuktong Yesu Kristo, Ginong Diyos Kordero ning Diyos, anak ni ikang ilalako, king kasalanan niyatu, pakaluluan mo kami, pakaluluan mo kami, ikang nilalako, king kasalanan niyatu, tanggapan mo'y dalangin mi, tanggapan mo'y dalangin mi, ikaw makadugtog, king mananin pa, pakaluluan mo kami, pakaluluan mo kami. Huling ikang bukuding kabanal-banalan, ikang bukod kinun, ikang bukod kakatas-katasan, Yesong Kristo kabuming banal na Espiritu, king ligaya ng Diyos Amen. 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 Manalangin tamo. O Diyos sa igpami, ipagkalumusakya kaming sablang parangal, king kabanal-banalan alupa ng Jesus, ing mirakayanan kami king yubo na kete king yatu, at karinbanwa, mikapnuan kami king alananggang tulang pawagana,
Itingan puwat doon mi kekam, king kapamilataning ginuming Kristong anak mo, amabibi at mag-ari kambemo, at ning banali Espiritu, metong muking pang Diyos, manggaman king alananggam. Amen. Pamamasang iba't king mumuna ng sulat sa San Pedro. Itiya ing kaligtasan, apenin tunandang mong kaingatan ding propeta. Ilang minula tungkol kaniting kalam ay pagkalob ng Diyos kaya kayo. Sinurida ing panahon at paralan ng panyatang naniti. Ing Espiritu ng Kristo at syukarela, ya intutuldo kaniting panahon. Uling iting Espiritu, ya impepabalong makapauna, karelan tungkol king kasakitan, as sukat ng dalanan Kristo, at king kaligayan as salisi. Pepabalo ng Diyos, kareting propeta, king inkarelang obra, para king sarili rang kapakanan, nune para ke kayo. Pepakilala na iti, inyang may magsalita tungkol karing katutuan, ang eni kaya ko ng dimdam. Ding talapanaral ning maya pabalita, may magsalita kaya kayo, king kapamilatan ng Espiritu Santong mituburan iba't banwa. Ila naman ding sinabi kaya kayo kareng may sabing katutuan, ding katutuan na mismong ding anghel pag nasandang apik katalas-talasan. Uli nito, migising kayo, magsagtya kayo, at ipamisan yung lubos sing kapanayan nyo, king kalam, amiyabye kayo nung wari, may pakilala ni Yesu Kristo. Tukyan nyo ing kaburyanin Diyos. Eyo paboren, mimiral kimbiyayo, retang pamitan ng laman nyo, kanitang alako pang balo. Bagkus, magpakabanal kayo, ang timonong makanano yung banal in Diyos sa minaos kaya kayo. Ing kasulatan mismong sasabyano, magpakabanal kayo, uling ako, banal ko. Ing amano, ninggin. Salamat, King Diyos. Pisyag ninggino, ing kayang tagumpe. Pisyag ning Ginoo, ingkayang tagumpe. Dalitanan niyang bayong daliting ginu, uli ning makapagmulala ng depatan, kay sarili ng kayupayan at kabanalan, intagumpe kayang kimtam. Pisyag ning Ginoo, ingkayang tagumpe. Pisyag ning ginu, ingkayang tagumpe, ingkayang pamagligtas kareng bansa, pepakilala ng tune, impengako na kimbalen ng Israel, nakelingwan, karela, muyang lugod ang pong katapatan. Pisyag ning Ginoo, ingkayang tagumpe. Intagumpe ng Diyos, ikit dari sablang tao ning yato, dalit ka king Ginoo, uling masaya ka o metong yato, puryanyek kamberin dalit, at kulisak ning tula. Pisyag ning Ginoo, ingkayang tagumpe. Alleluia.
king amano ng Kristo, maging ganapya, king lugod, king Dios. Ginoo manatili kaya kayo. At kaya ka ang timuran. Pamamasaking mayap a balita agpangkang San Marcos. Digay kaya ka o Ginoo. King panawnita nga nang migsalitang Pedro kang Jesus. Lawan mo likwan mi ing sabla at tinuki kami keka. Wa nga nang Jesus karela. At sasabihan ko kaya kayo ni, nung lakwane ning ninuman ing pibale-balena o kaya ring kapatid ng lalaki at kapatid ng babayi, o kaya imana o itatana, o kaya rin kayang anak o asikan, king uli ko, ampon king uli na ning mayap a balita, tanggapiyang dinadinala na ukdu, king panaw na iti, bale, kapatid na lalaki, kapatid na babae, ima, anak, ampong asikan, at pangalupig, antimurin king panahon at datang, tanggapi ang biye, alanangga. Dapat dakala ring ngeni mo muna, ang maging tauli, at dakala ring ngeni, tauli, ang maging mong muna. In maya pabalita ning kakatamong kaligtasan. Kapurian kaya ka o Kristo. Mayap ayabak ng Diyos po, kaya kayangan. Antimurin po kareng kapatid tamong at sukaring karelang pibale-bale, amakiyagum kaniting Santa Misa. Nginingaldo iti, pagmasusyan tamo po, ing kapiesta na ning kabanal-banalan, alupa ng Jesus. O ita po at sukarin, akakit masayaya o malungkot siya? Malungkot siya po. Atin niyang kabaldugan. Bakit lupa? Atin tamo pong debosyon king sagradong puso ng Jesus. Etaya kakiting puso. Pero nung nano ing atsuking puso ning tao, akakit mo king kayang lupa. Nanuman ing king puso panandaman, sisilop na king puso ning tao, mayayakit king lupa. Nyapin po, makananoyang megumpisa iti, no karinya bating larawan. Megumpisaya po yan kang Santa Veronica. Inyang ing ginutamo, tanggapana ing lasa, ing kayang kasakitan at kamatayan, paulidaring kaya katamong kasalanan. Nano pong milyari balutamo the sorrowful mysteries, the agony in the garden, karin inumaning Judas, uma ning lugod, no ne uma ning meto nga traitor. Kaibat na po nita, the agony in the garden, scourging of the pillar, crowning with thorns, carrying of the cross, kaibat the crucifixion and death of Jesus. Karin po akit mo nung nanong dela na ng Jesus. Penampaling de, pigluran de, pi tuya-tuyare, pe maldak de, pi
dito nga nandeng koronang suksuk, inya pining lupa na sa pakyang daya, at anyang mamusan niyang krus, mekad uling tutulo po ing daya, kabang lalakad niya pupusanan ing krus na, sa pakyang daya ing kayang lupa, sa pakyang luwa, sa pakyang pawas, sa pakyang alikabuk, bugbog alupang po pang katawan. Mekad Santa Veronica Melunusya, nga napinitang metong nga sinulat because of her love and compassion, kinwaning kayang belo, populisane, ing belo na the veil, the sacred veil of Saint Veronica, balutamo Veronica wiped the face of Jesus. Binili na kayang ausandang sweat cloth, itang linen, sudaryum, nga na po, binili ni king lupa ng Jesus. Siguro lalako na itang lilinisan ni lupa, kaibat na punita niyang ibili ni king lupa ng Jesus at ilako ni migmarkaya ketang veil of Saint Veronica at makanyan niya ing linto. Kaibat na nita Santa Veronica, dalane po yan. Ibiene kang Saint Clement, a disciple of Saint Peter, and Saint Clement became the third Pope of Rome. Kaibat na po nita, nanod pang milyari, the rest is history. May gumpisayang devotion. In kakatamong Ginoo, sinabi na kang Sister Marie, a Carmelite nun, na burina ng Diyos at inawad na king mika devotion at fiesta na ning Holy Face of Jesus. Mika devotion. At may gumpisaya King Tours, King France, inyang 1884, makananoy nanong sinabi na pa, gawa tamong reparations para karingdakal amalilyaring kasalanan. Reparations for the denial of God, nga na lupuing sinabi na, denial of God, blasphemy, ang popaing profanation of Sundays and holidays of obligation. So denial of God, dakala pa pong maniwalang tao king Diyos. At nengalwa naman maniwala la, pero ere po tutukyan ingaldo Domingo, la sisimba. Profanation of Sundays and holidays of obligation, la sisimba. Inyapin, o ini po, makanya niya, kinuyat ko niya mo short origin and history of the devotion of the Holy Face of Jesus. Bakit lupa? Bakit lupa? Lawen niya po yung lupa tamo o nengeni makatakapta lupa. Pero balutan niya po ating mata, ating kile, ating balugbog, ating arong, ating asbuk. Akit mungan ing panandamanan ning meto nga tao, king lupa na. Potang menakit kang matsura, akit mo king lupa mo. Potang menakit kang malago, akit me king lupa ng tao. Potang mekarandam kang marok, akit mo king lupa. Potang mekarandam kang maya pabalita, masaya ka, akit mo king lupa. Potang ating kang abawang mabulok, akit mo ken lupa. Potang ating kang abawang mabanglo, akit mo ken lupa. Potang yung tao ay mangisnaw, akit mo ken lupa. Potang mangan ka, manyaman, akit mo ken lupa. Potang maslam, akit mo ken lupa, mukhasim. Nepo, akakit mo ngan ken lupa.
Anyapin po, potang masakit siyang tao, balo me, lawen miya lupa, balo no, nung masakit siya, nung misasakitan niya, nung masaya siya, nung malungkot siya, akit mo ngan king lupa, at ing lupa ng Jesus, malungkot siya. Nyapin po din ang tayong reflection ngeni, potang dalawan king larawan ng Jesus, o ining larawan na ning tao, because Jesus is both God and man. Jesus metong yang Diyos. Jesus metong yang tao. Diyos amiging tao. Kalupa tayo. Nya pining kanako pong pamigunam ing larawan ng Jesus, lalarawan na ing kakatamong biye. And at the same time, lalarawan na ing lugod na ning Diyos. So, as God and as man, lawen tayo pa mo po as a man. Lalarawan na, ing kakatamop, ing malilyari, king bietamong yan, ing kasalukuyan, akakit ko po king kayang larawan. Nano yung akakita mo as man? O inipuring mapilan? Tuturo na kaya katamo nung nanong panandaman tamo ngeni anting metong nga tao Jesus, lalarawan na katamo. Larawan na ning taong alang lugod. Larawan na ning alang pamikakalugod. Larawan na ning alang lunos. Larawan na ning alang masabal. Larawan ning taong misakitan, mipapasakitan. Larawan ning pamikasala ring tao. Larawan ning taong alang masabal king kalupa ng tao. Larawan ning taong makasarili. Larawan ning taong alang pamikakasundo, kasakiman, pamagdusa ning tao. Larawan niya po ning gera ngayon kasalukuyan king Ukraine. Larawan niya ning alang Diyos. Larawan niya ning alang pamikakalugod taya kaluguran nga pong Ginoo. Inyapin malungkot siya. Ita mo malungkot tamo muna naman. Larawan niya ning korupsyon. Larawan ning Vietnamitang Pilipinong mikakasundo. Larawan ning kakaluluan. Larawan ning alang masabal king metong at metong. Malungkot. Masakit. O yan po yung ilalarawan na katamo ning Ginoo. Makalungkot. Pero lawenta naman ing larawan na ning Diyos. Nga na po, look what you have done to your neighbors and to me. Larawan nung nanong kagawan tamo ka rin kaparang tao. At potang ding tao may kakalugod ing Diyos, ya po'y manasakit, uling anak na katamo. As a God, nanong sasabihan ng kaya katamo ning larawan ng ting meto nga Diyos, uling Diyos ay Kristo, nanong sasabihan na, look, tutupin po'y mumuna, look to me, what you have done to me. Pero yung kadwang, as a God, look what I have done for you. This is my love for you. Ining larawan ng Jesus, metong larawan na ning lugod. Kaluguran na katamo po. Wapin nga ng Saint Teresa of Lisieux, that picture, the holy face of Jesus is a reflection of His humiliation, shame,
an embarrassment. Mga pangarini, potang lulugod ka, makasadyak ang mga pakarini, agyam pang nanunggawan dake ka, uling kaluguran na katam ng Diyos, sinduna ingkayang pamamusan king krus, nakatamo gilutan, tayo po kalupa, potang mi kasaling kapatid tamo gugulutan tayo, alatang masabal. Pero Jesus, iting larawan, the holy face of Jesus, metong yang larawan ng lugod kaya katamo. It is a reflection of God's love for us all. Tutupin po, binyeneti, inyang iyapagde kang Pope Pius XII, kapilan niya yung piyesta na ning Holy Face of Jesus, binili na po ngeni, bukas as Wednesday. Binili ng Pope Pius XII the day before as Wednesday. Uling pigunamantana, ingkayang kasakitan at kamatayan. Magumpisa na po bukas ing Kwaresma, magsadya tamo, pigunaman ingkayang kasakitan at kamatayan, at ingkayang tagumpe, the resurrection of Jesus. Bankanita, makapakiyabe tamo, ingkayang tagumpe. Pigunaman tamo ingkayang lugod na ning Diyos kaya katamo, nung makananuyang migdusa, mete para kaya katamo man, inyapin po, the day before Ash Wednesday, ini po yung kapiesta na ng Holy Face of Jesus. Nano po ngining pakibat tamo, ikit tamo nung makananuyang migdusa, pauli na ning lugod na kaya katamo, sinuko king kasakitan. Nano po ngining adwa na kaya katamo, sinabi ko na din, dening ating devotion king Holy Face of Jesus at Iloceni, gagawa lang reparation for the denial of God, the blasphemies that we have committed, the profanation of Sundays and holidays of obligation. Nano'y gagawan da? Mag-visit laking Blessed Sacrament. At ela mo po mag-visit before king arapanan ng Ginog. Mga dila, ela mo mag-visit no ne mga di, mag-repair, maglarin, para karing kasalanan ang mararapat laban king Diyos. At ela mo po mga di, ela mo magbisita, at ela mo mga di, no nesasaup la rin kalulo, at ilang papagaral ka rin kalulo, sasaup lang materialan pong spiritual as a symbol of reparation. Pamaglarin. Ngaita mo po makanyan mo na naman, lalong-lalo na ngayon bukas magumpisa na po in Kwaresma. Lawan taming sarili tamo, itamo yung kinyaka ng Jesus. Itamo po yung kinyaka na Jesus wept. Potay tamo, ulirang kasalanan tamo, anyapin makibat tamo, maglarin tamo, gumulot, bukas damdaman tayo, gulutan, sisyan at gulutan, ing kakatamong kasalanan. O ini po yung pakibat tamo king Diyos, amigdusa, para kaya katamongan. Pangadi tayo po, nga ako na din ni President Putin, sana na nasusundo in pamag-invade the king Ukraine. Pota
sigurado pong dakalang mati, dakalang masira, dakalang dumanok. Pota, etamo balok kumiyak yang daya, kalupanan ng birhen. Malungkot siya. Potang ding liligtas na ang gangeni ela pamurin may kakasundo. So let us all thank the good Lord for suffering and dying for us. Itamungeni, makasadya tamo sanang dumalan kasakitan para kaya at para ka rin kapatid tam. Amen. Sasabihan mo, O Ginoo, ing ninuman milakwan king malkeya kete king yatu paulimo, tanggap yang dinadinalan aukdo ngeni at king daratang. Ipanigo puming pakirandaman mo rin kaya kaming kayadwanan, banong tauli kaya man ngeni, malyari kang buna, bandan tauli, kabang aming sasabi, Ginoo, sopan mo kami. Ginoo, sopan mo kami. Para kareng mitagulali, kimbera, kim pamanyuyo kin Diyos. Mi pamatudan lasana kimbelwan, ang manaya karela, ing kayablasan, at dinadinala na okdo, at imbiye alanganga, ipanalangin taking Ginoo. Ginoo, sopan mo kami. Para kareng mumugit king gobyerno, era sa paimbutan, imunalaking sablambage ketiking yato, lalo na king pibanjan. Bang, mikap kapanayan lang muna king yatong datang na, ipanalangin taking Ginoo. Ginoo, sopan mo kami. Para kareng sugapa na kareng drugs at alcohol, kisugol at kimbisyo, lakwanda sana iti, bantak manday ang kayablasan ng mayap at malinis sa pamibiyebiyek, keti paking yato, ipanalangin taking Ginoo. Ginoo, sopan mo kami. Para kaya katangan, makapagpakabanal ta sana kisablang dapat tamo, antimonong makanano yung banal in Diyos, aminaos kaya katamo, ipanalangin taking Ginoo. Ginoo, sopan mo kami. Ngeni adwan tamo'y sarilitang kapagnasan. Gisingan mo ket isadya, O Ginoo, ban apamisan ming lubos ing kapanayan mi king kalam amiyabiya kaya kami, nung warit mi pakilala ni Yesu Kristo, atok yan bisa ing sablang kaburihan mo, at aywasan ding bagi pamitaning laman. Makapanatili kaya sana king kabanalan ang king kawakasan. Amen. Itingan puwadon mi king kapamilatan ng Kristong Ginoo mi. Amen. Ang tinapay at alak na
Manalangin tamo kapatad baiting kakatamang dawon, matanggapi arapaning Diyos, igpang mayupaing tuto. Tanggapan ni San ng ginuiting daon karinggamat mo, king ikapurit kaligay ni kayang lagyu, king kakatam kasaplala at ni mabilog ng Santa Iglesia. O Diyos, amayupaing tuto, mayapan mo sang tanggapan deting kaya kami ngayon, king lagyo ning anak mong buktong, uling malugod ng pengako, king nanumanadwan mi keka, king lupa na, pihuming tanggapan. Itiyadwan mi, king kapamilatan ng Kristong ginumi. Amen. Ing gino manatili kaya kayo, At kaya ka ang temurin, iyat na yoring pusuyo, makayat nano king ginu, pasalamatan tayong Diyos aginutang mo. iti karapat dapat at matulit. Tunepin karapat dapat ang pong matulid, sukat ang pong makakabos, ing pasalamatan da ka, king sablang pinandit ang pong numan ka rin, o ginubanalig pa, alananggang Diyos, alubos mayupaya. Lalangan maying tao, king akekang babayo, at parangalan kapamilataning kaluguran mong anak. Inya karampatan maying puriyan dakat pasalamatan, ding balayan akekang binukod, at ding banal aparating kekang kayantabi. Kapamilatan ng Kristong ginumi, ing maulang hukburing anghel, magsayala, king kekang ligaya, king pamanyamba at tula, gagawan mi ang kekami, ing dalit ning kapurian, at ngaming makanta. Sanctus, 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 Dominus Deus Sabaoth, Dominus Deus, Dominus Deus Sabaoth. Mitmuing banwa, mitmuing yato, king kekang ligaya. Asana, asana, king katasan. Ning daratang, waning daratang, king lagyo ning ginu. Osana, osana, king katasan. Sanctus, 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 Dominus Deus Sabaoth, Dominus Deus, Dominus Deus Sabaoth. Tunekapin banal o ikpa, ikayong panibataning sablang kabanalan, ulinita pagparalumpumi, pabanalan mo sa detingayin, king upaya ng Espiritu mo, ban para kaya kami, magawalang katawan at daya ng Ginoming Jesucristo. Bayami dawon ko sang ludking pamaylas at kamatayan, kinwaning tinape, at pepasalamat siya keko, pirasune at binyene karing kayang disipulo ngana, tanggapan niya iti ikongan at kananye, iting kanakong katawan, amidawon para kaya kayo. Makanyan mo naman kaybat ni ngapunan kinwaning kalis, pasibayang pepasalamat keka, binyaning kalis karing kayang disipulo ngana, tanggapan niya iti, ikongan, minum ko kaniti, iting kalis ing kanakong daya, ing daya ning bayo at talananggang tipan, amibubu para kaya kayo,
at para karing sablang tao, banketang mi patawaran laring kasalanan. Daptan niyo iti bilang kapigaganakan kanako. Ing misteryo ning kasalpantayanan, Otang kakanan niya iting dinape, Otang miminum kami kaniting kalis, Kekang kamatayan ke kami ang mapasya, hangganan ing natamta, ing kekang ligaya. inyang ining kaganakan miyoig pa, ing kamatayan at pamanyabli ng mebye ning anak mo, daram miya kaya kaiting tinape ning biye ating kalis ing kaligtasan, lain ming pasalamatan kaya ka, ing pepalarian mo kaming matampang talakadarapan mo, ban sumuyo kaya ka, mapakumbabaming pagamuha mo, kingi kami ngansanang misulusulo, king katawan at dayang Kristo, tipunan na kami nganting metong ning banal ay Espiritu. Ganakan me oig pa, ing Santa Iglesia mong makalaganap king meto yatu, bamiganap ya king lugod, kambe ng Francisco ing kaya kaming Papa, i Florentino ing kaya kaming Obispo, i Pasiano ing kaya kaming Obispo emerito, ding sablang Obispo at Pari, lalong-lalo na di Father Meg, Father Mark at Father Marvin, at ing mabilog abalayanan ng Diyos. Ganakan mula naman ding kapadadming pepainawan at manenayang subling miye at ding sablang mayang na biye, lalong-lalo na ding kaya kaming kaluguran king biye. Tanggapan mo sana king maligaya mong arapan, pakaluluan mo kengan, gawan mo kengan karapat dapat magkamit king biye alananga, ban kaya benang Maria ing Birhen induning Diyos, kambe ng San Jose, ding apostol, at ding sablang banal, at tinupad kim malmong kaburian, king kakabaning panawon, puriyan dakat paligayan, kapamilatanang Heso Kristo kekang anak. King kapamilatanang Kristo kambenat kaya, igpang mayupaing tuto, kagum ning banal Espiritu, pupuriyan dakat parangalan, manggaman king alananga. Amen, 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 amen. Abe, mi kakapatad, meto nga pamilya na ning Diyos, ikanta tayo po ing panalangin na tiro na ning Ginoo tamo.
Ikabus mo kami o ginuking sablang marok, malugod mong ipagkalubing kapayapan king panawon mi, banking kasaupaning kang pakalulo, parati kaming mikabus king kasalanan, at miligtas kami king sablang kaligaligan, kabang manenay kami kambening maligayang kapanaligan, king panyatan ng Jesucristong kaya kaming talapangabos. Uling kekaing ayarian at hingkayupayan at inihaya manggaman kingalananga. O Ginoong Jesucristo, sinabi ka rin kaya kang apostol, ing kapayapan lalakwan ko kaya kayo, ing kapayapan ko babiya ko kaya kayo. Emo sa po babalik danding kaya kaming kasalanan, nonilawan mo ing kasalpantayanan ing kaya kang Santa Iglesia, at pamayapan mo yan pong bilugan agpangking kaburian mo, ikay mabibi at mag-ari manggaman king alanangga. Amen. Ing kapayapaning Ginoo manatili sa kapilanman kaya kayo. At kaya ka antemuren. Pakita mo po ngining may kakametong tamo king kapayapan. Kapayapan po kaya kayangan. Kapayapan. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan at sanlibutan. Maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos ang nilalako, king kasalanan, ito yato. Pakaluluan mo kami. Agnus Sanctoris, peccata mundi, dona nobis pacem, dona nobis pacem, dona nobis pacem. Oning ginutang Jesucristo, ing makaibi tunay kapayapan at kaligtasan kaya katamungan, tanggapan tayo uling nuwan lading mayaus king apunaning kordero. Ginoo, e kumatampang tanggap kaya ko, dapat kasmi nga manong kumayap na ako. Katawan ng Kristo, Amen. Paganaka po para king organisadong pamakinabang, ing pari o EMDC lumapit kaya kayo, inyaman natili kayo po karing pwestuyo, para karetang makasadyang tanggap king banal na pamakinabang, manatili kayong makatalakad at iatsyat laring palad o gamat, para karetang etanggap, malyarata pong lukloko siklod king panalangin, ala na pong magsalita, kabang makinabang. Salamat po. Dapat ning espiritual apamakinabang. O Jesus ko, sa salpantayanan kong king atyuka king kabanal-banalan as sakramento, kaluguran da kang maygit king sablang bage, at pagnasan ko ing tanggapan da ka. Dapat paulina ning ngening pinandit era ka atanggap king sakramento, umeka mo namang espiritual kening puso ko. Kakaulanda kang balamuwari at syuka ka rin, at pakisan metong keng lubusan ing sarili ko kaya ka. Emo sana'y paintulot kapilanman, ing mikawani ko kaya ka. Amen.
pastol ko, yang mga kakulangan ko kabilan mo, ke ku kagisa nanuling sablan, kaya panibatan. May naman ako, king malakong atiku, king maglako at anong karin ako papuntan, yaing pastol ko, yaing Ginoo ko, yakap ko, king bandi ko. Ginoo, yang pastol ko, yang mga king kakulangan ko kabilan mo, ke ku kabisa nanuling sablan, kaya panibatan. Manalangin tamu. O Diyos ay pami, malugod mo sang ipagkalub kaya kami, ing pakululo mo. Ban kareting banala misteryo, matampam yang aparangalan, ing Ginoong Jesus, adininan mong metong alupa, aburimong sikloran daring sabla, at makaibi kaligtasan karing sablang tao, itingan po adwan mi, king kapamilatan ng Kristong Ginoong mi. Amen. Oratio Imperata, laban king COVID-19, mapamakalulo at mapaglunosay pa, aminan mila ring kasalanan mi at mapakumbaba kaming lalapit keka, manintun kapatawaran at biye. Lalapit kami keka kaniting masipit apamangailangan mi. Banadwan mi keka ing kambilan at ingatan mo kami, laban king COVID-19, apepasakit na at may kamate na karing dakalataw. Adon mingeni kaya kaing balikdan mo kami, king lugod, at king kapamilataning manulumong gamat. Itabi mo ing takot karing king sakit at kamatayan. Ibalik mo ing kapanayan mi, at pasignangan mo ing kasalpantayanan mi. Ipanalangin ming antabayanan mo laring taong mitutukan, manintun panulo, para kaniting sakit at mampat king pangakalat na. Bendisyonan mo laring ing pamagkapilit ming gumamit karing panulong megawa, ban mapupus na ing pandemya king bansami. Kambilan at ingatan mo laring doktor, nurses sa ding sablang lilingon, karing misalunan, ban makasuyula karing masakit, kambening belwan at masabal. Pagkalaman mula sa kabulasan, ning kaisipan at katawan, sikanan king karelang pamagtagulaling, sumuyo, pamangambil iba't kaniting sakit. Ipanalangin malaretang miyawa na, kumayap na lasan ng malalagwa, ingatan mula ring lilingap karela, pagkalaman mulang alananggang kapainawan, detang meyang nabiye. Pagkalam mo kaya kaming grasya mo kaniting masakit a panahon, ban magobra kami para king ikakayap ding sabla, at ban makasaog kami karetang atyo king pamangailangan. Mananunasan ang ing pamagmalasakit at masabal mi para king metong at metong, ikabos na kaming alang kasasagkulan kaniting krisis, at tayra na kami king pamagbayong biye at kabanalan. Pagkalam mo iti king kapamilatan ng Ginoong Jesucristong anak mo, ang mabibiyem pong magari kambemo,
king kametunganing banal Espiritu, Dios, manggaman king alanangga. Amen. Lalam na po ning kayampunan mo, magsakdal kaming magkanlong o kabanal-banalan na induning Diyos. Emo sana pisawili ing aklismi keka, king kagulangan mi, king kakulangan mi, nunebagkus mo kaming ikabos king sablang panganib o maligaya at kanwanan a Birhen. Amen. Birhen de los Remedios, hinduning kapaldanan, Ipanalangin mo kami. San Jose, Ipanalangin mo kami. San Rafael, Ipanalangin mo kami. San Roque, Ipanalangin mo kami. San Lorenzo Ruiz, Ipanalangin mo kami. San Pedro Calonsod. Ipanalangin mo kami. Pasalamatan tala puring meni muna kaniting kapagmasusyan, piyesta ning kabanal-banalan na lupa ng Yesus, dan pong Crusaders of the Holy Face of Jesus. Palakpakan tala po. Bakal po salamat kaya kayo. Isundo yu sanay kaya kayong devotion, king kabanal-banalan na lupa ng Yesus, ating kaya kayong pamanyaw karingaliwa, lalong-lalo na po rin pakakalulu. Talakan tampo, Ingino manatili kaya kayo, At keka ang timorin. at bendisyonan na kayo ning malugod na Diyos at ding kaya kayong pamilya, ingig pa, ing anak, at ing Espiritu Santo, Amen. ing Santa Misa mi daon ne, umetana king kapayapan. Salamat, King Dios. Para po apanatilyang tamang gustong laut king bawat metong at metong, pakisabi mi pong manatili tamo karing pwesto at panayan talaring asherets, ituruda po kaya katamang gustong dalanan palwal king kaya katamang pisamban, pag anak kami po na tala kakalingwan babaldog den forms king kaon na makakabidlere daring pasbol, dakal pong salamat. Ang banal na mukha ay ating itanghal sa puso ng lahat na kanyang nilalang. Siya'y ating pag-asa, sandigan sa dusa, laging naghihintay at nag-aanyaya. Kung ikaw ay dudulog sa kanya tuwina, buhay mo ay sasaya, di ka magdurusa. Kay ganda ng buhay, huwag natin sayangin. Di lang natin alam, may nagmamahalin. Ang banal iyang mukhay, itanghal natin, sapagkat ito'y daan ng kapayapaan. Sino mang